ukuze siprove ukuthi la i-question yokugcina uCQ i-tangent kwi-side lehamba ku-QWP. Nangu-Q, nangu-W, nangu-P. Le side lizohamba lana QWP. Ukuze uTQ abe yi-line e-tangent, kumele uprove ngani? Uprova ngento eyenzeka uma kune-tangent. Yini eyenzeka uma kune-tangent? Noma ukuthi i-tangent siyibona ngani? Sibona ukuthi kube nani? Ne-tan chord theorem. Yabo? Noma ukuthi mayihlangane ne-chord iforme 90 degrees. Ubani i-chord? I-chord u-WQ. Shuthi la behlangana khona kumele baforme i-angle. Leyo angle ile, then bese kuthi le chord izosubtenda kuphi? Always kumele subtende ku-circumference. Kusho ukuthini? Le angle lapha ku-P2 ngeke yalingana nale Q3. Kusho ukuthi sekuyi-tangent ngoba i-tangent kuphela yenza i-tan chord theorem. Into ezoyenza ukuthini? Ukuthi ubuze ukuthi u-Q3 umthola kanjani? Awumtholi nge-tan chord theorem, awukusebenzisi nje ukuthi sekuyi-tangent le usaprove, uzothola ngamanye ama-reasons. Uyabona? Mawubuyela kule question engenhla besitheni? Besithe PQTV uyiside liquad. PQTV uyiside liquad. Buyela khona kuyobheka khona ukuthi akangeni yini lo Q3 loye. Mawubheka nayi i-chord yethu la. I-subtender lapha Q3, i-subtender P1. Kusho ukuthini? Mawusebenzisa leya information phela uprovile manje, ungayisebenzisa seyiqiniso ngoba usuyiprovile. Kusho usuyasho ukuthi u-Q3 ulingana nale angle, basubtendwa yini? I-chord eyodwa. Kahle kahle ngamanye amazwi la uprove ukuthi la kuneside la, then iyo nto uyiprovile leyo. Shuthini? Shuthi uyabavezela ukuthi ubani ulingana nomunye, angle Q3 ulingana no-angle P1. Uyabona ukuthi awusho ukuthi ulingana no-angle P2 ulingana no-angle P1. So uyasho ukuthi angle Q3 is equal to angle P1. Reason angles on same segment. Yini i-segment? I-segment ilo piece lo la. Yilo akusame segment yabo uthi sorry lo piece ola sikhuluma ngale sehle le enkulu ngithi le pink. I-segment yipi le piece lela lengashadewanga lela? Shuthi angle segment yipi? Ile i-subtender la, i-subtender la. Noma uthini? Angle subtended by the same chord. Na i-chord yethu i-subtender lapha Q1 ubuyi-subtender ku-Q3. Then ingakwelingana lama angle sekuyiqiniso. Then uyabavezela ukuthi lona ke siyalingana naloya. Kodwa balingane ngani? Ngenye indlela buqhamukela ngemuva. Shuthi uzosho ukuthi therefore Q3 is equal to P1, Q3 is equal to P1. Bobabili ke balingana no-x, siyakwazi lokho. Then uyasho ukuthi therefore u-Q3 lebe sifuna ukuthi simthole ngqo elingana no-P2 usulingana no-P2. Waveza lokho. Yabo? Sebeyabona ukuthi ulingana. Sebelindele ukuthi why usho njalo. So TQ is a tangent. I-reason yipi? Ngoba ngithi uqhamukele ngemuva uprove ngani la ngento eyi-theorem. Mawenza ngento eyi-theorem bekuyi-theorem ethini bengabenza ukuthi abe-tangent kwi-tan chord. Shuthi kuzoba i-converse leyo nto leyo. Converse yini yenza ukuthi balingane lama angle ngokuthola kwakho. Engabenza ukuthi balingane mobuye eqinisweni ngobani? I-tan chord theorem. Shuthi i-converse i-tan chord theorem. Bese kuphelekela kanje.